forward, or you just? No, these are people I'm connected with different groups on WhatsApp, and we get a lot of messages that are coming in and out of Haiti. And so Okay. this particular video that I received was from a guy who flew in from DC to Fort Lauderdale, and he And I noticed thought there were no school. They said there are no school. The school was open the today the in school Haiti. the schools have not been open, but I don't know why. But this is I believe this video or this audio is valid Real? and legit and real because Okay. the city that they mentioned, it could have been that they're not in Port-au-Prince directly, so their school might Okay. have been functioning because most of the chaos is taking place in Port-au-Prince. Yes. So they kidnapped this bus with school children. And what was the city? They say in the video. Yeah, they did mention the name of the city. Mention. Yeah, I mean, if you'd like, I can. I don't know how I can transfer it because I'm calling you from a landline. But the bottom line is, we need to do something. We need to do it yesterday. So as that's why I'm calling you guys in Washington D.C. because you have to have some kind of way to. I don't have enough following to do a protest in D.C. because we all scattered. The people I'm saying the people that I'm, you know, part If of. you have any, as I said, you can go. The website is Haiti.org. Haiti.com. Okay, Haiti. Oh, and you see the embassy. You can send us an email. So there's a general email there. Okay, so I'm gonna, Okay. if you give me a second, I wanna look up the website. I just wanna make sure I got it correctly. Haiti. Oh, Are you Haitian? yes, ma'am. Moi parle créole, moi fait Haïti, peyi a nan chaos. E nou menm ki nan DC, nou ka fon bagay de sa. E nou pa konen si nap suiv sa ka pase yo, ke Jovenel te kont, li te signé kont Venezuela, peut-être pou l pa soti nan peyi an, parce se deal sa l te fe avec Donald Trump. Men pepl ap soufri. Diva e lel pa vle pepl li an soufri, li te oblige kite peyi an, Jean-Claude. Men Jovenel pa vle kite peyi an, e se san ka poule. Nou supposé fè yon bagay. Pa konen ki es ki reprezentè Haiti, si te nou menm ambasade ya, ou bien si te Just konsol. send us you can send the email and I'm here now on your website, but what is the difference between you guys as the ambassador of Haiti and the consulate? Because there's different no consulate. no consulate is the embassy is here. We have all the consulate in each state. So Okay. the main office is the embassy. In the United States, we have one embassy and more than one consulate. Oui, mwen gen kouzan ki di si tou, li pa travay pou ambasade ya, men li travay pou NASA. So mwen pral rele l tou pou mwen Okay, ki sa maybe ta. that's American. You wanna? That's NASA is American government. Us, we are Haitian government. Eh ben, mwen ta reme konen, mwen pral fò yon email ban nou, mwen pral patisipe email nou avèk tout group mwen pou mwen fè yon voye email ban nou, pase nou bezwen fè something, nou bezwen fò aksyon. Pase, Anything you need, we can go on the website. There's a place you can go. very good. I'm looking at your, is it amb.washington? Okay, very good. I'm Yes, gonna send you an yes. email. Okay? Okay, thank you. Merci en pile. Okay. Okay, darling. Ok, so mwen se da pale avèk yon dam ki rele Darlene. Li travay pou ambasade Haitien nan Washington DC. Mdi mamzel ke li bezwen fè yon bagay, swa dizan li rele konsolè New York lan, men mpa djweni li rentre nan voicemail. So, mda reme konen ki, me telefon ambasade, me telefon nan se 202 332 40 non 4090. Email lan se amb.washington ki se WASHINGTON at diplomati ki se
ou bien .ht. Nou suppose voyon email, s'il vous plaît, chaque haïtien qui tende, qui ouais vidéo ça, qui tende voir ça, s'il vous plaît, voyez un message pour ambassadeur haïtien qui c'est Washington DC yo ye, pour nous demander qui action qu'il y a prend pour est-ce qu'il y a quitté pays à bouler avec tout le monde qui là-dedans. S'il vous plaît, voyez message ça. Juste demander est-ce qu'il n'a quitté pays à bouler avec tout le monde qui là-dedans. Parce que moun sa yo se DC yo ka rele tout conseiller yo ka parler, yo ka faire protest, yo ka arranger pour yo faire protest, yo ka faire something. Office yo ouvri lundi pour vendredi 9h30 à 4h30. Non seulement pour nous voyer email ba yo, rele yo nan téléphone. Rele yo nan téléphone, pas quitter téléphone nan suspend sonner non plus. Pas quitter téléphone nan suspend sonner. Même ça Haïti nous est ka rele yo, OK? Parce que moun sa yo juste chita ya fait m'pa connait qui ça ya fait, mais yo pas fait rien. Yo juste chita, yo pas compte ça pour yo faire déméra yo maré, tant que c'est moun qui depuis yo à l'aise côté yo aux États-Unis, Washington DC, France là, yo pas vle comprendre qui j'en souffrance frère nous yo, c'est nous yo en Haïti. Ça tellement bouleversé. Me demande mademoiselle qui est qui directeur li pas vle di ni di se email pour me voyer ba yo. Eh ben nous ka rele pour monsieur ça parce que li ka yon nan directeur. Bon moi c'était bon li pas click. Bon click là-dedans pour moi c'était yon nan directeur que lié. Henry Dennis, charge affaire. OK, non, moi besoin directeur mais pas ka un directeur nous ka mandé pour Hervé Denis, moi bon pas m'ka di non même. Moun sa supposé lever derrière chote chita sous chaise ça que yo campé pour yo font bagay pour pays. Ça supposé suspend. Diaspora yo n'a souffri pour nous pays nous nan vieux bagay ça. N'a ti moun bus a voler ti moun quand on content de vieux bagay ça. C'est ti moun yo c'est yo même qui l'autre génération, c'est yo pour aider pays mais qu'on y a là pour ces vieux bagay ça qui passé. Même pas I don't even know what to say. I'm so upset. Moi tellement fâché, m'pa konn ça me dit. Mais s'il vous plaît, n'a obligé tout moun en tout qui wè ti vidéo petit ça, contacter moun sa yo. Si c'est Denis wap mande pour lui ou bien mande pour directeur, mais di yo qui ça yo qui décision yo prend pour yo est-ce qu'il a quitté Jovenel en bas connexion dans notre Trump ça qui se volé ça, est-ce qu'il a quitté pays écrasé? Clé arrivé. Numéro encore c'est 202 332 40 90. Relé yo pas quitter téléphone yo suspend sonné. Ça c'est ambassadeur haïtien qui Washington DC.